ukuphi lapho? Koko kuzolo khitha imali yakhe la ilingana 1000 and then sisi uyokulandelela ukuthi khitshwe kuphi njani 1000 sisiyazi ukuthi khitshwe nguphi. Why ukhipha imali kagogo? Mama qala ke i-statement lesi siyazi ukuthi imali ikhiphe ngu and sibuyana la imali ikhitshwe khona siba ukuthi ungalengi udlale ngani because we know ukuthi ngokhipha imali kagogo so immediately nasofuna udlala ngadi so wenza ukuthi into lebe very difficult ukhipha imali kagogo ugogo nje nakho sokhipha imali wena ukhipha imali ngikari wena ungabuza imali asilandelela usethi komngathi wakhotha because ngimi bengiyokhipha imali zange ngikuthathe ikhathi lakho asikhulumi ngekhathi asikhulumi ngekhathi yezwa that is why ngitsha ngithi ungakhulumi into ongazi wasisho bongekho lesikhathi ukhipha imali uyazi ukuthi gogo ifoni yakho igcine uphethe ngibani bekayiphethe between la because ngiyabona lo uyafaka kubo uphethe ifoni ngimi ngikhipha imali and ukuze ngiphathe ifoni kagogo izolo ugogo uthi batho chama kesiza ugogo asifaka break chama sifaka kwena before gogo ifoni yakho ibamba ngibani between la right two ngibheke iphakethe igame izolo maye wena uthi ungena nobeka ukhipha imali kakhulu ekuseni then wena nje thina sikhuluma ngendaba kamkhulu qala sis yeah imali kagogo iphume nini chama silisele chama kancane mama ngumuntu ogcina sithi ukubamba ifoni imali kagogo ikhithwe ukhiphele thina sikhipha imali kakhulu ekuseni gogo uthi sikhiphe 1000 yakho this imali ezolo lesi imali ekhithwe kuzolo sorry cela ukukhuluma le ukuze sihlukanise ukukhuluma le cela ukuthatha imali ngifike ugogo akithi uthi ithethe kimi umnikeze ngeke umnikeze imali ungayithatha never jaba ithethe nguwe jama ithethe nguwe gogo jama ithethe nguwe maya wena nawuthi qala nawuthi wena uyinikeza wena ufaka ngubani oziphinda one thing engifuna ukuyazi gogo imali yakho bayikhiphe nini ikhithwe kuzolo izolo okay fine ngiba ukhuluma imali kabukhulu gogo ngiba ukhuluma jama kesilalelo sesi ukhuluma izolo ngisho uzela uba ukuthi sikufake igame wathi basik hotspot fine umama wathi yena akazi ukuthi wayengangena igame wayinikela mina ngazama ukukufakela igame yangangena ngakunikela ifoni yakho back gogo ifoni yakho iphathe abantu abayingaka yazi into legogo ngakunikela ifoni yakho back gogo izolo nawuthi sikhipha imali qala yazi ukuthi kunjani baba ugogo ukhamba konke nje akhamba bawa abantu uphendula nama-calls esingawaziko so baba yazi ukuthi kunjani ngoba uthi ngithi akunakinga siyamnikela before sithi nathi siyathokoza imali nani sinikeza imali kagogo asingeneni kumali ka-2000 le ugogo akukhiphele yona ugogo bathi ukhiphe wena ubuyombolekisa imali engange-2000 yesasa kwenzakaleni imali ka-2000 le khulunywa ngayo yakudala siyayibhadala gogo bayakubhadala imali le and bakhulumile bakunikeze nini bakhulumile ukuthi bayibhadala kancane sibhadalile sikhulumile nogogo ukuthi sibhadala nanjani leyo 8 9 gogo qala wena unikeza wonke umuntu ukuphathe ugogo nakabhalela Kholindo la uyaphuma aye lapho khunye aphume aye lapho sithi gogo ngelinye ilanga simkhuza ugogo
njena uthi ngithe akunandaba nandaba akunandaba ngeke sisahelebha gogo yabo ungasenza Siyabonga baba no more indaba isasa baba yami nogogo usifake nawe isitshele ngayo ngisho nakanifakile ukuthi bavumelane ngani asitsheli manje wayanifaka ngakantshela ukuthi nje usifake ngale ukwatiswa yini unganashoyo ukuthi ithethe ngimi wothi wena ukwatise imali zayo hayi ukwatise uthethe imali yakho bese sokutshela laba ngilo asimthusi ngoba it's fine neta ngeke samhelebha ngaseza la siyabonga jama khukhu no phela nawukhuluma njalo yazi lana banengi abafakazi abakhona la banengi abafakazi abakhona ama-peanuts wangubani iphini yakho akayithathi imali akhange wenze njani ngephini ukuze yena ngoba uthi nayo umnikelile ifoni wakasitsheli nokuthi nalo umnikelile ifoni ashone lapho kunye makangayingapha emzini no wena that is why uyilwela kangaka ngoba kuthola ukuthi nguwe ekhiphile kumali yes why don't you hack the phone and check simtshela everything the phone that one it's a case send koko uthi wena inkinga yazini imali ukuze la bathi iphini yaziwa nguwe kuphela kunamuntu omunye wazi iphini yakhe mina ngaziphini then kagogo wena uthethe ifoni wanikeza umntwana wakho batsho ayikho iphini kagogo efonini gogo ayikho iphini kagogo efonini umbuze yona besenza ilo kanjana thina besenza iphone nakho leya ngikhombisa ukubesenzani uthanda ama-game ugogo gogo mina nasi imali yakho abayikhiphileko nangabe mhlambe ukhona sizokutracela ukuthi iphume esikhathi bani umuntu wakhona mda yenze plan la iphume eShoprite ene mina zangiye eShoprite wena musuthi uyokukhiphela ugogo omkhulu imali namhlanje nemali iphume ngabo-10 mara nithe izolo sithi ukuphuma ngaphakathi kwe-account angitsho i-cat send umuntu nakwaye uwithdraw namhlanje siyabonga kuyizolo kube yi-case send mama wena uthumele ngubani imali siyabonga umrateng uhlala kuphi gamarafiri uthumele mali wena nje bona kutsho ukuthi wena bawukhamba batshela ukuthi wena ukhamba unikeza boke abantu wena koko bothatha ifoni unikeza boke abantu nawufuna izinto hayi bathi wena ukhamba unikeza woke umuntu ene mina zangiye ngo-8 mall lalela baba ngicela ningikhuzele yena ne ngicela ningikhuzele yena gogo ungasezi la kwami la ufuna ihelebho ngendaba yefoni ene ngakuchazela maya batsho ungasezi njani akukoloda i-2000 yomrholo batsho ungasezi mara ukoloda i-2000 umrholo 2000 umrholo bese umpatala angithi mina ngasezi la kwami uyazwisisa baba yakuza ukuthi angasezi azokufuna ihelebho khuluma ini language wena nangisanda ngikhulumela imeli njani understand is like ngathi wena as much as you understand you must know ukuthi you might be responsible for all nithi things mina yes bathi guilty until proven innocent sizokukhombisa so ukuthi mina sizokuthola i-innocent exactly Yabona you le- must find me le sizokuthola sayithola vele kungu Uyizongithola. because I'm innocent awukho innocent I'm talking because I'm wena innocent. ungena I'm njani endabeni? defending Ungena- myself. you are defending yourself I'm against defending what? myself You are defending yourself against what? bakhuluma nama ngisho hayi wena ungasijwayeli wena buyela nje ungenzi njalo ngiyakubawa ungayenzi into leyo badala abantu abakude wena sawubetha ungazusiphathela wena ucabangisala ungazusiphathela nawuthi uthi siyakusaba sikhamba namabhasi ungazusijwayela wena asumthetha ngetlapha umyekele bese ungazusijwayela wena uyasijwayela wena Phuma. ungazusijwayela ukuthi olu uyayazi imali le wena bosile Into esimangazako la thina ukuthi imali bakusendele yona icorresponda nemali ephumile okay siyabonga Asinasikhathi sakho, siyayifuna usiyithola, siyithola for it. ngithethe ngimnikezile ne ngiyabonga baba ngithokozile yamuza ukuthi uyasidelela umntwana wakho lo ngiyamuzwa ngizombeka ene thina zombetha batsho hayi ukuthi yena ngasibeka yamuza nje ukuthi mina ngithanda ngoyi-1 ngizozibethela wena thana ukhuluma nje batsho nawe yi-1 ukuthi uthi uyabetha-ke muje uyabetha ne ye
Mama, Sombetha lo. umkhuze sombetha. Cela likhabe tu baba ngecela. Sombetha umntazana. Angisho ufuna njalo batsho mina ngikhamba because ufuna ukungibetha iza ke sibethane ke. Iza. Abasibeke la esithithi. Ngitsho iza la sizobethana seyithiwa ngithi ukhuluma ngama-bouncer ke iza ke uzongidonora. Ukhabe nawe ngoba kathi Mara uyasidelela musa uyamuza. Uyamuza. Iza. Hayi wena ukhamba ukugeza wena. Ukhamba ukugeza. Gogo. Gogo. Ndongo uyogijimana. Uyazikhombisa. Uyazi abathi abantu banowekamela umthumele imali. Why exact amount? And why angena ngendlela aphumele imali angakathathi? So wena gogo imali leyo uyiclemako ye-2000 uyoyithola njani ngoba bathi kuwe ungasezi ungasongeni ngapha uzofuna uhelp. And now awusitsheli gogo ukuthi wena ukhamba uboleka imali so somewhere. Bathi wena ukhamba konke nje uboleka abantu bonke amafoni and then ekugcineni kwelanga nje into esirarako nasi ngamuza uqala ukuthi uloka ngani umntazi ngani lo ayidluleli indlela le gogo mara sibuyela le thina sesiyakhamba manje khwela ngapha sikhambe sokushiya lapho ukubhadela gogo ungasaboleka abantu ifoni gogo and namagame ungasadlala amagame ngwabantwana yebo yebo abana ukutshela abalaleli-ke abokeli bethu ukuthi kukaphela gogo asijame khona asiqalele ikhemera selibatshela uthanda ukuthokoza kithi batshela ukuthi sikwenzeleni kulumele phezulu uthanda ukuthokoza nincedile konje nini si-identical force identical force incedile imali ami ngiyitholile bathome bayiphila bagcina amakhona wagcina avumile ukuthi uyithethe ngiyathokoza bakhulele phezulu bakhulele phezulu nangobuso Okay, so very happy guys. Siyabonga. Angeke bakuthumele ngabotsotsi to. No, siyathokoza thina sekuqedile wethu umbeleko. Kulungile, sesitshayisile. Yeah. Sesiqedile ugogo sika right uzafuna ukubhadela izinto zakhe. Asihambeni.